Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat baka net foodish, ordar mapi, ninwan ramani, hakir dobiyeng jongpi. Unongwan RTI bapau khmat apo ga jela Meghalaya uba dispersing rani hakasngi ba ar kalai puwaitri kumana jemang arajar ar puar uri atho ba ulapan jing tip leng ba ka right to information na ka IIT Roorkee halor ka jing tua jong ka tunom pelun jong ka yeng dor bar thau an bathamai jong ka jela kabalate New Shillong Township mau diang haka ar puar tarik kumana jemang arajar ar puar. Uba dispersing rani haka jing yakran bat kilat pathai khubor haka singi baar kalai puwaitri kubana jemang arajar arpu ar uli yatho baga jing pan jing tip na ka IIT Roorkee kalong ba upat ba undub yo jing pensyai halor ka jing tua jong kani ka tenom pelun. Ini ka tong ko Sokhia ba na mabali kenoi ka IIT ke kinoi ka IIT ba ka feel ka tisai. Tika Sokhia ba tu kadi ada buta ka ba different ka itu ke jinsya itu ki institute la de bana ada defamation case aki ni government kalau itu ngom hi la fai da ka RTI apa ka institute la fai ka ai hato kisum ya ha pe jadi keno di government ba ki bakla ma bi ka institute da RTI ngade fai apa ka institute jong ni ka IIT di kapan ya ka design untuk DPR kalau DPR kapan ya ka dor jong ka bai design itu nanta ka jing drong ni betul nanta ka lut jung betul tinggal apa ke RTI na po IIT bat ngala buru ke jingeli atau la ka kormen ya kena kumne na kalian jung pi pilek kumno maka tunggu dik sebentar mungkin penjak buru itu mesti bagi ong ba kadang jing fiel di design dia lo kata Sokhia ada fire ai ngat lai kan saya ngat report ngat saya tayu tala don si San sini. San sini.